Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ibintu byahinduye isura, bamwe mu bafashwe ku ruhande rwa FARDC bari bamaze amezi menshi bari Rumbangabo bamaze gutoroka. Iyumvire ni bamwe mu batanga ubuhamya bw'ibyababayeho mw'iringara ryiza, barasobanura intambwe ku yindi uko byagenze. Ni mu gihe kandi bakomeza kugira bati ni mu gihe kandi bagaragaza ibyagiye bibaho mu bihe bitandukanye, bakagaragaza nuko bamwe batorotse nk'uko tugiye kubirambura tukababwira uko ibiro ndetse n'ibindi nibyo tugiye kugaruka mu buryo burambuye, tubabwira intambwe ku yindi icyaba bahoze muri FARDC batangaza nyuma y'uko bacitse kampu ya Rumangabo yari imaze iminsi iri gutangirwamo amahugurwa ya gisirikare ku basirikare n'ubundi bahoze bakorera leta bamaze gufatirwa mu gisagara cya Goma. Harimo abo bivugwa ko bagiye muri iki kigo ndetse bahitamo kwinjira ku ruhande rwa AFC ku bushake, ni mu gihe hari n'abandi bavuga ko babihatiwe. Ese bimeze gute, bihagaze gute? Niyo page tugiye kurambura turebere hamwe uko bimeze. Turaza kandi kureba n'icyo abo ku ruhande rwa batangaza bagaragaza iko ibi byagenze. Turi buze kandi no kubabwira ibikombe bikomeje kugenda byigaragaza kuri centre de formation ndetse na centre de détection militaire mu bice bitandukanye. Tubabwira ibiriko biragenda biba, turabwira faire de sécurité, turebere hamwe kandi bijyanye n'amakuru akomeye ajyanye na compagnie de infanterie ndetse na militation ndetse na ravitaillement mu bice bitandukanye. Turaza kandi no kurambura tubabwira ibijyanye na discipline militaire force ndetse na travail force avec logistique militaire. Turi buze kandi kubabwira punitation sévère mu bice bitandukanye, corps spécial. Turaza kandi kubabwira ibiriko biragenda byibonekeza ku kibuga cy'imirwano. Turaza kugiwari kare tubabwira ibiri kuba tujya Side Kivu Bukavu tubereka ishusho yari y'urugamba, ariko ni munyemerere page y'amakuru twifungurire mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rucuru turebe uko abangaba batorotse. Amakuru yatugezo yavuga ko mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatandatu ku igenekerezo rya 16 Myandagaro 2025 ko hari abasirikare batorotse ikigo cya Rumangabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare FARDC rero bikaba bivuga batangaje ko bari bafungiwe mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, aho bashoboye gutoroka nyuma y'amezi ndetse bamwe bari bamaze n'imyaka bari mu maboko y'Izasaramwe nk'uko babivuga. Abasirikare bavuga ko bafashwe mu gihe igisagara cya Goma cyafatwaga kigo mu maboko y'Izasaramwe mu ntambara ikomeye yabaye mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025, ndetse bamwe muri bo bari baragiye bagaragaza ko badashaka gukorera Izasaramwe ariko bakabihatirwa. Bikaba rero bivugwa ko bari bamaze igihe kinini muri ibi bice. Bavuga ko iki kigo cyari cyarahinduye centre de détention militaire, ikigo cy'imbohe za gisirikare nk'uko babivuga. Iyi nkuru y'itoroka ryabo ikomeje kuvugwa cyane mu nkambi ya FARDC mu barwanyi b'abaturage rero babazarendo nabo nuko, ariko kandi gikomeye n'ubuhamya bwabo aho bagaragaje ko babaye mu bibero mibi, imirimo bakoraga ku gato, ibihano bikomeye, ndetse bakavuga ko bari bafite inzara ikomeye nk'uko babitangaje. Amakuru ava mu bice bitandukanye aravuga ko kuwa gatanu nijoro itsinda rinini ry'abasirikare FARDC ryafunguye iki kigo cya Rumangabo ribasha gucikisha abarinzi, ribasha no gutuma abarinzi b'Izasaramwe batabasha kuba bababona. Mu buhamya bwabo bavuze ko bagize amahirwe yo kubona faire de sécurité, icyo cy'umutekano, mu gihe abarinzi bari bagiye gusimburana mu masaha ya saa 8 z'ijoro maze baratoroka. Umwe mu basirikare ufite ipeti rya kaporari yagize ati
twari tumaze imyaka 2 tubayeho tuba mu buzima bwo kwitwa abacakara. Buri munsi twakoraga imirimo yo gusana imihanda, tugatwara ibikoresho bya gisirikare ndetse rimwe na rimwe tugakoreshwa mu bikorwa byo gutera ingabo za FARDC. Kuwa gatanu nijoro twabonye amahirwe muri inzu umwe yarasinziriye abandi bagiye gusimburana, twafashe icyemezo cyo kubacika. Bavuga ko itsinda ryabo rigera kuri 35 babashije kwinjira mu ishyamba rya Virunga, ariko muri babo 12 bararashwe ndetse biravugwa ko bamwe bahasize ubuzima, abandi bakabongeye gufatwa mpiri. Mu gihe undi musirikare ufite ipeti rya liyete nawe yagize ati uyu munsi uyu musirikare wari uyoboye icyicaro cya Compagnie de Infanterie, kompanyi y'abasirikare barwanira ku butaka, yavuze ko kuva twafatwa kugeza uwo munsi dutoroka babaga mu buzima bw'igitugu ndetse n'ihungabana rikaze. Yagize ati M23 yadufataga nk'abacakara, buri gihe twakoreshwaga mu bikorwa bya militation, reverma, ibikoresho by'ibiribwa ndetse tugakora nk'abo tutari abasirikare. Twari twarahindutse nk'imbohe za gisirikare, ariko mu mutima wacu ntabwo twigeze dutakaza icyizere kuko turi abasirikare. Twakomeje gutekereza ko tuzongera kubaho. Uyu yasobanuye uburyo babaga mu mibereho mibi. Bagize ati twararaga mu bibombe by'ibiti nta gisenge, rimwe na rimwe twarakubitwaga, ibyo kurya byari bike cyane, bamwe muri twe barapfuye bazira inzara n'indwara, abandi bapfuye bishwe igihe twatorokaga. Kuri ubu rero biragaragara ko twari tubayeho nabi. Uyu musirikare washyize imbere ubutwari bwo gufata icyemezo cyo gucika yavuze ko byari intambara y'ubuzima cyangwa se urupfu. Yagize ati twavuze tuti son en m'intérêt son vite libre, gupfa cyangwa se tubeho twisanzuye, nta wundi mwanya wo gutekereza twafashe, twahise dutoroka. Bamwe muri twe barashwe bahasiga ubuzima, abandi bongeye gufatwa. Inkuru y'ubuzima bwabo ikaba isa neza n'ibimaze iminsi bivugwa, aho byagiye bivugwa ko ari bamwe bagiye batirwa kwinjira mu zasarambwe ku ngufu. Kugeza ubu ntacyo uruhande rw'izasarambwe ruratangaza. Ubuhamya bwabo rero ni amagambo menshi ya gisirikare akoreshwa agenda agaragaza ko bari bari mu bibazo bikomeye, nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara ku mbuga ngurukanyabumenyi. Inkuru yo kwigenekerezo rya 16 Myandagaro 2025 iragaragaza ubutwari bw'abasirikare FARDC babashije gucika izasarambwe muri Rumangabo. Nubwo benshi bapfuye cyangwa bafashwe, bikaba bishobora kuba bigiye kuba intambwe ikomeye yuko n'abandi bashobora gucungirwa umutekano mu buryo bukomeye. Turi buze gukomeza kubakurikiranira iby'aya makuru, turaza kugaruka tubagezaho andi makuru turi buze kuba tumenye nyuma yuko ari aya tubashije kuba twamenya kugeza ubu. Reka dukomeze amakuru yacu tubabwire ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze kuba cyashyira andi makuru hanze, aho cyatangaje ko imirwano y'abasirikare bacyo n'abapolisi n'umutwe witwaje intwaro w'abazarendo wapfiremo abantu 9. Iyi mirwano yabereye mu gace kahitwa Tukorote mu mujyi wa Kindu mu ntara ya Maniema ku igenekerezo rya 14 Myandagaro 2025, biturutse ku kuba umwana w'umuyobozi w'uyu mutwe witwaje intwaro witwa Aman Hussein Joshua Arias Saddam yarakubiswe n'abashinzwe umutekano bari ku burinzi. Umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo, Lieutenant Jerome Sebe, yatangaje ko mu bapfuye harimo abarwanyi 5, abasirikare 2 ndetse n'abapolisi 2, hakomereka abandi 8. Lieutenant Jibe yagize ati uruhande rw'umwanzi rwapfushije 5, abandi 4 barakomereka, mu gihe ku ruhande rwacu hapfuye 4 barimo abapolisi 2 n'abasirikare 2, hakomeretse 4. Imirwano y'ingabo za leta ya Kongo na wazarendo yatumye guverineri wa Maniema Musa Kambakumbi ashyira agace kahitwa Tukorote muri guma mu rugo hagati ya saa 2 n'igice z'ijoro na saa 11 za mu gitondo kugira ngo barebe ko umutekano wakongera kugaruka, kuko ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko bitifashe neza. Ibi rero kandi nibaye mu gihe hari n'andi makuru akomeye ari kugenda agaragara mu bindi bice bitandukanye agaragaza ihungabana ry'umutekano ku gitigiri ntangere. Rero benshi bakurikiranira hafi biri kuba bavuga ko hakenewe ingamba nshya kugira ngo ibintu byongere bigende neza, kuko kugeza ubu benshi bakurikiranira hafi biri kuba baratangaza ko imyitwarire ya bamwe mu basirikare b'u Burundi iri mu basirikare ba Kongo iri kugenda irushaho kuba mibi cyane.
bakaba rero bavuga ko hakenewe ibijyanye n'ingamba zihutirwa kandi zifatika kugira ngo ikibazo kibashe gukemuka mu buryo bwihuse kandi butanga igisubizo kirambye. Kugeza ubu rero biratangazwa kandi biremezwa ko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hakomeje kugenda hoherezwa abasirikare batandukanye mu rwego rwo gukaza umutekano. Benshi bakaba rero bahawe inshingano zikomeye nyuma y'uko bimenyekanye kandi n'ibimenyetso bigiye hanze bigaragaza ko hari bamwe mu bari kwisha mu bibazo bagahungabanya umutekano. Mu yandi makuru akomeye akomeje kugenda avugwa nuko kuri uyu wa gatandatu itariki ya 16 Nyandagaro 2025 ku kilometero 34 uvuye rwagati Kisangani mu muhanda ujya Ituri habaye impanuka ikomeye y'indege nto yo mu bwoko bwa helicopter yahitanye umuntu umwe abandi barakomereka. Amakuru y'impanuka yemejwe n'inzego zitandukanye zirimo ikigo cya Meteo cya Kisangani ndetse n'abashinzwe umutekano w'ikirere Régie des Voies Aériennes nkuko bikaba byatangajwe n'ababonye ibyabaye. Baravuga ko iyo helicopter itari ifite ibimenyetso by'indangamuntu cyangwa se matriculation kugeza ubu itaramenyekana. Yamanutse mu nzira idasanzwe de centre brusque ubwo yari mu rugendo irimo gukora mu muhanda wo mu kirere Kisangani Ituri. Amakuru aravuga ko mbere gato y'uko ikora impact abakozi ba control tower ku kibuga cy'indege cya Kisangani bari bamaze kwakira signal des actrices sans corps ituruka ku ndege ivuga ko hari ikibazo cy'ikoranabuhanga cyangwa se panne technique yatumye umupilote atakaza altitude na orientation. Iyi ndege yaje kugonga igiti kinini kiri ku ruhande rw'umuhanda igwa mu buryo butunguranye. Amakuru arakomeza atangaza ko inzego z'ubutasi umuntu umwe yahise apfa killed in action mu rurimi rw'igisirikare rukoreshwa mu kugaragaza abapfuye mu bikorwa by'indege, mu gihe undi umwe ari wounded in action. Akaba rero yajyanwe igitaraganya ku bitaro bikuru bya Kisangani akomeje guhabwa first aid cyangwa ubuvuzi bw'ibanze. Mu minota mike imbere y'uko impanuka iba, brigade ya secteur Ariene yari yamaze gushyira unité ya fire recruitée ku murongo nyuma y'uko radar system zagaragaje ko hari indege iri muri situation d'urgence. Abashinzwe kizimyamwoto pomps de airport ndetse n'abashinzwe search and rescue bahise berekeza ahabereye impanuka bakoresha ambulance medicalisée ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byo gutabara abakomeretse. Umwe mu bakozi bakuru bahangaha yagize ati twabonye indege yohereje arte de certeze mu buryo butunguranye, twahise dutangura inzego zose z'ubutabazi, ariko uko tubona biragaragara ko impamvu nyamukuru ishobora kuba ari panne technique cyangwa condition meteorologique défavorable nk'uko rero abitangaza. Kisangani izwi nk'ahantu h'ingenzi ku bijyanye n'itumanaho ry'ikirere n'ubwikorezi bwo mu kirere. Kubihera ko bitikoze impanuka ku muhanda wa Ituri bizongera guhisura y'ukuntu hakenewe kongerwa inspection aeronautique ndetse no kugenzura uburyo indege zose zinjira mu kirere. Bikaba rero ari ibintu bivuga ko byemezwa mu buryo bwa certification aérienne. Kugeza ubu iperereza riracyakora kugira ngo hamenyekane n'impamvu iki kibazo cyabaye. Nk'uko rero turi buze kugaruka muri studio tukababwira mu buryo burambuye ibyo turi buze kumenya nyuma y'uko ababishinzwe bari bamaze kuduha amakuru y'ibyabaye ndetse bagaragaza n'ibindi biri kuba. Reka tujye muri territoire ya Masisi tubabwire ko abaturage bahungiye Imweso bari mu buzima bushaririye bitewe n'uko babuze ubufasha. Muri territoire ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru abaturage benshi bahunze ibitero byo muri GTN ubu babarizwa mu gace ka Mweso kari mu maboko ya kari mu bice bya Bashari. Ubu barimo kubaho mu buzima bubi cyane, ntibagira ibyangombwa by'ibanze bibatunga. Abaturage barimo abagore benshi, abana ndetse n'abasaza n'abakecuru. Kuva abo bageze muri iyi miryango y'impunzi bavuga ko nta na rimwe bigeze bahabwa ubufasha n'imiryango yita cyangwa se inzego za leta zita ku bababaye. Nk'uko rero abahungiye Mweso babivuga, ikibazo cy'ibiribwa kiri ku isonga, babura icyo kurya bityo kenshi bagasiba cyangwa bakarya ibyo babonye bidahagije. Umuryango umwe wavuze ko umwana umwe ashobora kumara iminsi 2 atariye neza. Bikaba rero intandaro yo kurwara indwara zituruka ku mirire mibi. Uretse inzara n'indwara nazo
zikomeje kugenda ziyongera mu bitaro by'ahitwa Mweso ntibashobora kwakira abarwayi bose kandi imiti ni mikeya. Mbeluki Botey umuyobozi w'aka gace akaba rero yemeza ko kugeza ubu nta bibi byo kurya bihari ndetse n'imiti ari mike. Agira ati aba bantu bahunze urupfu baza baturuka hano Mweso ariko ubu noneho bari mu kaga gakomeye, ibintu byose n'ibyangombwa kuri bo ariko cyane cyane imiti, ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ibanze ntabwo biboneka. Botey akomeza asaba imiryango itandukanye ndetse mpuzamahanga ndetse abagira neza gufata iya mbere bagatabariza impunzi. Yemeza ko ubu ari igihe cyo kuba bagarura umutima w'ubutabazi kuko ubuzima bw'abaturage buri mu kaga gakomeye. Abatuye Mweso baravuga ko icyo basaba atari byinshi ahubwo ko ari ubuzima bwo kubaho bwa buri munsi, bagasaba rero ko bahabwa ibyo kurya kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza, aho bagaragaza ko imiryango ishinzwe gutabara abababaye yabatereranye ndetse ntacyo bari kubona kibafasha mu buzima bwa munsi. Nk'uko rero bagenda babigarukaho, ibiro ni ibiri kuba mu gihe bitangazwa ko n'ubundi mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ubuzima bukomeje kugenda bugorana kuko benshi batari kugenda bahabwa kubyo bagenewe. Nk'uko rero bagenda babivuga bakaba rero baratereranwe ku giti gira intangere. Dukomeje n'amakuru yacu, reka rero tubabwire ko Muhozi yavuze uruhande Uganda ishyigikiye hagati ya FARDC ndetse na leta ya Congo. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Ken Rugaba Muhozi yatangajwe igihugu cye kiri ku ruhande rw'umutwe w'izasarangwe mu ntambara urwanamo na leta iharanira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. General Muhozi yabitangaje ku munsi w'ejo kuwa gatanu ku igenekerezo rya 15 Nyandagaro 2025 agaragaza uko ibintu bimeze mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X. Muri ubutumwa yaje gusiba inyuma y'amasaha make yateguje ko M23 niramuka ifashe igisagara cya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo ingabo za Uganda nazo zizahita zifata Kisangani mu ntara ya Chopo. Yagize ati bene wacu bayi mu 23 nibaramuka bafashe Uvira natwe tuzaza Ikisangani. Uyu musirikare mu bundi butumwa yagaragaje ko umujyi wa Kisangani urimo abacanshuro barenga igihumbi abanyaserivadoro leta ya Congo yitabaje ngo bayifashe mu ntambara, ateguza ko ingabo za Uganda zizabafasha. General Muhozi Ken Rugaba yatangaje ibi mu gihe amaze iminsi aca amarenga yuko Uganda idashobora kwinjira mu ntambara ya Congo. Mu kwezi gushize yatangaje ko izasarambwe n'iziramuka zifashe igisagara cya Uvira ingabo za Uganda zitazazuyaza kwagura igice zikoreramo ibikorwa byazo muri iyi ndwi. Ubwo uyu musirikare yateguje intambara niyongera kubura mu burasirazuba bwa Congo, Uganda izarengera inyungu zayo. Benshi bakomeje kugenda bavuga ko nta kabuza Uganda yabiri gutera inkunga mu buryo bweruye umutwe w'izasarambwe. Nubwo rero rimwe na rimwe bivugwa ko hari igihe yandika amagambo ku rubuga rwa X atebya, benshi bamufata nk'umunyapolitike ndetse nk'umusirikare bakavuga ko ibyo avuga biba bifite ishingiro kandi biba bifite aho bihuriye, bikaba rero bifite n'ibishobora kuba byagira icyo byangiza ku ruhando mpuzamahanga ndetse bikaba byakurura n'izindi mvururu zikomeye nk'uko rero benshi bagiye babigaragaza kugeza ubu. Ndetse no mu yandi makuru akomeye akomeje kugenda agarukaho cyane nuko kugeza ubu bitangazwa ko mu bice bya Warikare ndetse no mu bice bya Uvira hose izasarambwe zongereye umutekano, ibigaragaza ko hari sinyari ikomeye igaragaza ko urugamba rwaba rugiye kongera gukomera. Hagati aho rero Amerika yanenze uburyo agahenge katari kubahirizwa, ibi rero bikaba bikurikiye imirwano yongeye kubura. Nk'uko rero bigaragara bikaba byamaganywe n'umujyanama wa Perezida Donald Trump kuri Afurika Mossad Boryus, aho mu nyandiko yashyize hanze yagize ati Amerika yamaganye ubugizi bwa nabi bwavuzwe mu burasirazuba bwa Congo uyu munsi, ntamagarira impande zombi kubahiriza agahenge. avuga ko hakenewe ubufatanye ndetse n'ubuyobozi bufite imbaraga kugira ngo bitume amasezerano y'amahoro yubahirizwa. Yibutsa ko ubugizi bwa nabi budindiza gahunda z'amahoro n'iterambere. Ku igenekerezo rya 19 Mukaka 2025 nibwo leta ya Kinshasa ndetse n'ihuriro rya FARDC bari basize umukono ku mahame aganisha ku biganiro by'amahoro, ariko kuri ubu ngubu byose bikaba bisa naho byamaze guterwa umugongo kuko Warikare, Uvira
ari imyiteguro ikomeye y'imirwano aho buri ruhande rushinja urundi kwitegura. Ibiro bikaba byerekana ndetse bigaragaza isura y'imirwano ikomeye ishobora kuza kuba, kuko izasarambwira ziravuga ko FARDC iri kwegereza ibikoresho ndetse n'abasirikare mu bice biri hafi y'aho igenzura, ndetse bakavuga ko bazitabara. Ni mu gihe kandi FARDC yo yatanze itegeko isaba abasirikare ba FARDC kutongera kugaba ibitero kuzasarambwe, ariko babaha itegeko ryo kwirwanaho mu gihe bagabweho ibitero. Ibi byose rero ni ibibumbatiye ko intambara ishobora kongera gukomera. Ni nuko dusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye YouTube ndasabwa ni wiyongere umwota azongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira nga byibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.